Siluni jana long scooty pen truck ache tongo jog bang hinia pran kedam. KNCA tirip ya sai hem di phualong International Women's Day ni kata London. ASDC asong penon ke bang Legislative Assembly kili kalong che toy dunji atumamen kapang dak. Kardom pini prime time than bang pini limalin timung pi non arjuik tha bertang ton pen. International Women Day pache tondunsi patumidi phu Circuit House along District Legal Service Authority atum che patir pi ponsi swarlo tumaphan kupuson si kache rai kompon thekji mapu che rok tok amai pedopon labang so amaya long che than chi mum pon penang an swarlo tum kachi sik akenang sot la pen che than che pare arona teng pen kupuson si constitution na teng kang sai che palong pon thekji maphan alihiaman pen kache tongdun Chief Judicial Magistrate Pronita Moran kache tongdun arata phan Indian Penal Code la pen swarlo pen kachira baron clardak pen puthot than pachini tekang lasonsi KNCA KAWJF UKAWA la pen AIPWA asong penta kalakandra dipwalong International Women's Day ta London. So before 2017 মানে ইয়াৰে মানুহৰ মাজত ডিএলএসএ কি বা আইনী সুৰক্ষা হিচাপে মহিলাৰ কাৰণে কি কি সুবিধা আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নাছিলে আজি আমি অ্যাৱেৰনেছ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত জনাইছো যে প্ৰত্যেক মহিলাৰে আইনী সুৰক্ষা পাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটিৰ অফিচত আহিব পাৰে যদি তেওঁলোক ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল নহয় আৰু যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট পুলিচৰ কাৰ্যালয়ত এফআইআৰ দিব পাৰে বহুতে ভাবে যে আমি থানাত যাম কেছটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিম তেতিয়া আমি এই ধৰণৰ সুৰক্ষাখিনি পাম লিগেল সার্ভিসৰ অফিসৰ যেটো অফিস আছে আমাৰ তাত আহিলে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়াকৈ মহিলাসকলক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি বুজি নাপায় তেওঁলোকে যিখিনি কথা তেওঁলোকে বুজিবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকক সেই বিষয়ে বুজাই দিয়া হয় আজি আমি আইপিসি সেকশনৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ এগেইনষ্টত আমি ডিসকাস কৰিছো আমি সেকশন 498 এই আইপিসিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো আৰু মোৰ কলিগ সুপ্ৰিয়া হাছনুৱে তেখেতে লেবাৰ লজ তাৰপিছত হেৰাসমেন্ট অফ উইমেন ইন দা ওয়ার্ক প্লেস এইবিলাকৰ ওপৰতো গোটেইখিনি অ্যাৱেৰনেছ দিয়া হৈছে Det PR lo theri ni phainer kebar ni swar lo arani mate International Women's Day ni pacheton dunsi Women's in Leadership Achieving an Equal Right in Society pu athe PNC KNCA tiripia sai hem di phualong ta London ada por phaiser kebra chiti ma por KNCA mai phi merina BP pensila main thurpon aphitu KNCA mai phi pen japon si chiki mo sai ta dengpon anar lo por phai si pen rada mai pi pedopon bang solong ongdung man pengke do tum chetong dun Unite to fight against all forms of violence on women, fight for women's equality, dignity and freedom, pass 30% women's seat reservation bill in Parliament Assembly La Pen, pindeng sumpot pachanang po at PN Ponsi Mai Pitupon. KNCA Mai Pimirina BP Pen Kethan ke Swarlo Phanta Loka Charlie Pen Chenglok Ajata Sonalongta Swarlo Phanta Angri si aja kong piponangji. Political rights ita Swarlo Phan piponangji. Nona por Swarlo atumaphan keber thipjia por kalilo. Lapen rong robar lo ke do atum seta cherok tok do nang po. Lapen meglang no lang no pen. Achipa jog jia phan me hino munit pen chipa helo nangji lapen. Lapen Swarlo Phan ke lang re masai kang ton jia phan so pinso tumta adai do. So pinso atum sing hon pon nang po posi. KNCA chunbang pi. Kajek tok BP pen than pon. Tenilitum kado kawe karbiang long hawara long kado kaprek aswarlo pendang long ilitum karbia kaya aswarlo atum anstame ilitum nona poro hud abang putin stame kido kita kaciri akinang sot lapen swarlo atum ilitum na hok kido kidang same akisung ilitum teklong karbiang long hawara lo putat kali pirte adang piarlo stame non kicholang rem pena kidang lok swarlo atum akisung ke boy lo ka charlie along tieson ke en along konane hard bazar kedam along anstame labang so akisung ke boy ilitum ke thek pon long do la sila solong pen abang ke bang putin anim so pimar tum mate sar piru pen
ha bi hek mumar an sitame lang litum in babang putin sitame a hokpet pen ke do ke thak la pen ke cho ke jun sitame tum sor lo tum same ke cho me ason an si cho chot nai ke cho no ason an litum ke cho che det pen ke jamang so sor lo tum mi thang imitang aphan ka chipa jok bonje phan sta mitang abang putin same ka chisik pon mek lapson donang ji lapson si ni listame mathapon lapen abang putin api tum stame mitang asopi tum aphan mate asopo tum phan sitame labang so ahok pet pen ke do ke thak lapen ka charlie along an sitame ahok pet pen bang putin pi polam ka charju pen ka charlie apor pen ka charlie pon lapen apor pen ilitum ke do ke dam apor pen mithang a hem nang ka chile lapuson an sitame jir po ke cho ki jun ahok ka vedet atumalong pen ka chipa jok dun jia phan mithang si bang putin ari so mate nim so pia tuman sitame labang solong kaciri akinang sot lapuson si nilis Dipu Pendebram Qatar 365 News India. Kedam tang ni final kebar ni hawar ke hat BJP asai hemalong nonang kili ji MLA kili kalong kachipati dunjia bangpu dorsing rong hangaphan BJP arata tumpen kangthum karnya mai pedopon bangso phi non Assam Assembly kili kalong alang lahai dundet pulote karbia khe ke mang hem track article 244A implement ji aphan alang li jakong do an cherap chito dun popusi rata thengno lamchak chipipon hawar ke hat pen Ruby Singh Hansi 365 News India. Borpothar Police Station ang kang patumia nerlo porphai ke thomra chitim malom silunijan pen biosia dak adu ke kalong LP truck AS01 LC2466 kedam bom hut ihum scooty pen bang hinijir popo kachar thang pen kedam bom hut scooty bang adang koi phroya jok scooty bang truck arum lu joksi mithur urajok ingbob dersi truck pen scooty ta michudet Mege chohir kang tang raga jok scooty kachar thang bang hinia tumta adima long amat apran dam nanglo apran ke dam jui bang hini lake silunijan sardo kaing tiarong amekar karli tang harka bahadur reng mia sopo durga bahadur reng mi arta phokebra hini lapen sardo kaing tiarong amekar dilip gwala sopo boloram gwala arta thongkebra phopusi bang thekpon adunga rai ke thek dunlong atumpen police lapen fire service atuma phan birta PC mia bang pamep dunlo Lapen police atumpen kichilot bang hinia tumaphan kichi tanga bangar pum humdunsi postmortem aphan saidenglu lapen truck lapen scooty humnita Borpothar Police Station atumsi chipari dengpon Nilipen Mosasteron 365 News India. ASDC amithanga sai hemalong theory ni final kebarni non kewangji Legislative Assembly kilikalong Karbianglong lapen West Karbianglong long tliang hoya phan amen kapang takpon Dipu LA pen hemsing tisu wothadlang so LA pen sarsing ingle Bokajan LA pen Rajendra Rongpi lapen Haraghat LA pen Chandrakanta terang pusi non kewangji Assam Assembly kilikalong ASDC asong pen chedandun pu pusi prangket hengnu pangdakpon ASDC hin pen non kewangji Assam Assembly election afan ajit include pen angachi sik pen nilitum pini bangke nilitum ASDC hin pen homosti fli along se nilitum BJP fan ke PRMG afan Congress afan ke PRMG afan si nilitum chisik iglo lapen dipua farmana bangke dipua homosti MLA homosti constituency farmana bangke ke hai hemsing tisu ex MLA lapen Hauraghat bangke nili methang masi party hin pen thurwek nangi pualam bang juilo ese nilimen ke Sondrokanto terang ex MLA lapen Bukajana farmana bangke ke hai Rajendra Rongpi ex EM Karbianglong Autonomous Council lampar itame boithalang so farman bangke Sarsing Ingleng la bangke nili tuma hin pen isi a policy deng ponlo je kimia tumpani tame ariso ejang tumpani tame ilitum aman ki pipon apeng ki pipon adim ki pipon ke pek ponai pula bang soni litum isil bang so policy deng ponsi ake hai Sarsing Ingleng phan ke ni litum boithalang solong se ni litum pithurik po
Dipupen Deburam Qatar 365 News India. Karlitang Badalda sa Panchikimu pon a men pen first superlative T20 cricket championship hanjang langso pachok lamalong ke patupon patumi an nithom ke chokpon. Labang solong patumi ada bang thun Langka Academy Langka lapen 11 star bokajanang bongsi patupon. Lapen 11 star bokajana sor tos high si betting pangchengpon. 11 star bokajana sor wicket nerkep chepadam pen. Ran pharui sira crate roxy pangrumpon lo lapen Langka Academy Langka sor wicket sirkep chepadam pen pharoi sira throk anchot si thengun chodlo 11 star bokajan chepahai ponsi Binod Kumar Sharma phan man of the match anong e pipajir pon adunthu arni kangsa mangdeng Loknath Cricket Club Dimapur pen Bokajan Cricket Club bokajanang bongsi pathupon Bokajan Cricket Club bokajan atum tos high ponsi betting pon lola pen wicket roxy chepadam si ran pharoi sireng koira ke thom pangrum pon longlo adunthu Loknath Cricket Club atum wicket cap chepadam lapseta ran throknar kebra troxi theng pon long chodlo kijutsi Bokajan Cricket Club atum ran thong kebra hini pen chepahai ponsi Bablu Deka phan man of the match anong e pipajir pon hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India Balipathar Sport Association atum chepatir piponsi kechengsi lakhakre troxi Bokajan LSC Women's Football Championship 2021 Dr. Numal Mumina Sarbura Karlitang Biar Mumina Menpen Football Pathupon Labang Solong Pregjam Association Club Pen Teran Kre Trokatum chepatedun Kedamtang thangthang ni phaing ko raisiar ni pen pangcheng ponsi There ni phai ner kebar niang dung tipon Patumiar ni kang sampor phai hini apor Karlitang Biar Mumina phan chikimo pon Adunthu aluhi chepachini pon aluhi sarpo man pen kachetong dun Dr. Numal Momin man peng aluhi jagat singing TKSEM Pobitro rong PMSC Mukut Mahanta MSC Jesi Pathak kasadun maipu Rajan rong pi lapen Dr. Numal Momin adona rabatum chetong dun si ke pathupon bomahot alira champidun Porphai hinira chiti mapor ke pathu cheng ponsi Balipathar SA teran pen Zogam FC atumang bongsi ingtang kring pen chepate pon Zogam FC teran atum Balipathar SA teran atum phan gol isi pen parem pon ke pathu ke meanong ekelong samili be PBSA tangkasuri kep gol ki pi ke ongnaya nong ekelong ahoy kipgen tangkasuring koy lapen ke hayate ranatum Zogam FC atum tangkala ke silapen trophy lasonsi keremate ran Balipathar SA atuma phan tangkasuri phokeb lapen trophy pipajir pon Dr. Numal Momin hin pen lam theke jai pon lake non ke wangjia ningkana bangke West Karbi Anglong lapen NC Hill atumang kang an football ke pathu phapon ji lapen misena nong eta pathik pon ji puta nengji pon thu hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India Pilia beta la puan se kangton iglo arni ke me kardom